Nā, riki futu pōro rānei. Hei te pō a pōpō whakahaere hia ai te pō meke meke I wainganui I ngā toa o e rā tākoro e rua. Hei aha hei kohi pūtea mā ngā kaupapa tūraki I te mate pukupuku repe tātea. Hei tā etahi o ngā uri o te whānau a punui e whawhai ana ki a rāua anō, ka uru ana ki te mura o te ahi, kaore he te tiro ki te ao mārama. He tuki rai ki te rai, whanauna ki te whanauna. Hoi anō ai he ako urua, ki te I tō whanaunga, tō toto, e mamai ana I etahi wa. No te whānau a panui te tokorua nei, e whakamau ana I o rāua karapu meke meke, hei kohi moni mo te huna ma te pukupuku ki te repe tātea. But there'll be fireworks. There'll be fireworks. It's all fun and games till someone gets smacked in the head. Hey, then it'll be on. Aha kua whanauna I waho I te rini, herere ke anō kia tai ki te mura o te ahi. Tērā pēr ko te wawata nui kia kore au e mākaka iho, koera te mea nui. Anō hoki he mōhio kei te kāina tō rāua iwi e mātakitaki ana. Nah, just bragging rights down the TK pub, really. Hey, if you don't win, won't go down there for a couple of years because, get hammered. Ina te maha o nā Māori e whakataetai ana ki tēnei pō whakahirahira. Ko nā kai tākaro whutupōro Māori o mua a Slade McFarlane, rāua ko Carlos Spencer, anō hoki ko Liam Messam, ko te kai tākaro riki a Isaac Luke, ka mutu ko te tukinga nui a Shane Cameron orongo mai wahine ki a Monty Beetham. Just all in all, I think it's a great thing. Dino's put such a great show on, and I think this is a great lineup of all athletes at the top. Hei te ono o nā haora a pōpō tīmata nā mahi, rā pare tā whai te karere.